Veliki pozdrav još jednom. Ova epizoda se bavi prvim zvaničnim sukobom Horde i Alijanse u istoriji Warcrafta, događajem poznatim kao Drugi rat. Ko nije pogledao prethodne dve epizode, neka se odmah vrati na njih pre nego što nastavi sa gledanjem ove, jer je ovo samo nastavak radnje koja je već uveliko započeta. A vi koji pomno pratite serijal, ili koji već znate istoriju do ovog trenutka, zavalite se i uživajte jer vas očekuje jedna veoma uzbudljiva priča. Kao što sada već svi znamo, Horde tokom prve invazije doživjela određene promene u svojim redovima, da tako kažem, i njen trenutni zvanični vođa je Orgrim Doomhammer. Mračni portal je naravno još bio otvoren i Orgrim je u međuvremenu sa Draenora doveo velike ogre da se bore na strani Horde. Vidjeli smo prethodni put također da je jedan od glavnih i odgovornih urednika celokupne priče sa portalom, orkovski warlock pod imenom Gul'dan, pao u komu. Iz nje se sada probudio i to sa Orgrimovom oštricom pod grlom. Pošto je Orgrim u međuvremenu, blago rečeno, uklonio čitav Shadow Council sa scene i sada nameravao da se obračuna i sa Gul'danom, orkovski mag ga moli za svoj život. Za uzvrat mu obećava pomoć u vidu novih ratnika, takozvanih Death Knightova ili vitezova smrti, koje će eksperimentalnim putem, mislim u prevodu veštičarenjem, to jest nekromanskim mračnim veštinama, kreirati samo za njega. Orgrim se smilovao Gul'danu samo zbog ovog obećanja i, ako stvarno bude od reči, pao bogati Hordu sa par Death Knight jedinica. Gul'dan se tako baca na posao i ubrzo će prvi Death Knight u istoriji Warcrafta biti stvoren. Šumski Amani trolovi su se također priključili redovima Horde i jedva čekali priliku da se osvete vilenjacima Quel'Thalasa za sva krvoprolića iz prošlosti. Opet, ko se ne seća ili ko nije gledao prethodne epizode, šumski trolovi i vilenjaci su u davna vremena upali u žestok rat, iz koga su vilenjaci izašli kao pobednici i saterali trolove u zabačene kutke gustih šuma. Sada je za trolove došao trenutak da vrate natrag svoje šumska ognjišta. Međutim, trolovi se nisu tek tako priključili Hordi. Prvi okidač za to je bilo naravno priključivanje vilenjaka Alijansi, a priča još kaže da je tadašnji vođa Amani trolova zvan Zul'jin bio u jednom trenutku zarobljen od strane ljudi zajedno sa par svojih ratnika, te da ga je Orgrim oslobodio. I u znak zahvalnosti Zul'jin obećava Hordi pomoć i tako orci i trolovi ulaze u pakt, koji će do duše trajati kratko, vidjet ćemo kasnije i zašto. Još jedna rasa pod imenom Goblini će se tokom ovog perioda priključiti Hordi. Pripadnici ove rase su, možemo reći, donekle pandan gnomima iz Alijanse, jer su također tehnološki i intelektualno orijentisani i vične zanatlije. Da oni svoje tehnološko znanje upotrebljavaju ili, bolje reći, zloupotrebljavaju u mnogo pokvarenije svrhe i malo su više nespretniji i bezobrazniji od gnomova. Goblini su inače stari narod i bili su robovi trolova na jednom ostrvu. Za njihov današnji oblik i razvijenu tehnologiju odgovorna je jedna supstanca, nalik na mineral, koju su goblini kopali iz dubina i konzumirali je. To im je pomoglo da razviju tehnologiju i oslobode se od ropstva trolova. Međutim, problem s ovom supstancom je to što kada prestanete da je konzumirate, inteligencija vam se vraća na prvobitni nivo. To se desilo i goblinima. Dakle, te uređaje i mašine koje su konstruisali dok su se radili s ovom supstancom više nisu mogli da reprodukuju kasnije, pa su počeli da im propadaju. Međutim, nisu potpuno zaboravili način izrade nekih stvari i zato su goblinske sprave danas obične sklepotine i jedva nekako funkcionišu, ali to je dovoljno da posluže svrsi. Dakle, kao i gnomi koji su Alijansi doneli raznorazna tehnološka poboljšanja za bitke u vazduhu i vodi, tako su i goblini za Hordu pravili leteće jedinice ko što su cepelini i modifikovane morske kornjače za pomorsku borbu. Međutim, goblini su bili posebno vični u izradi eksplozivnih sprava i obožavali su da eksperimentišu sa bombama, minama, raketama i sličnim stvarčicama. Mada kako su bili nespretni i neodgovorni, nije bilo retko da, na primjer, goblinski bombaški tim digne sam sebe i okolne saborce u vazduh posred bojnog polja. U svakom slučaju, Horda je tako ojačana za još 3 rase krenula u
ofanzivu da dokreći narode istočnih ostrava Azerota. Orgrim kreće iz ruševina Stormwinda i sada vodi hordu na sever, gde je prvo pregazio preko patuljačkih zemalja Khaz-Modana, zauzeo Grimba Tol i stigo do južnih oboda kraljevstva Lordaeron. Nakon udara na Khaz-Modan, horda je saterala patuljke i gnome da se zatvore u Ironforge, jer su armije horde bila mnogo jače i ulaz u grad biva zapečaćen. Orci su pokušali da probiju ove barikade, ali se Ironforge uspešno odbranio. Ipak, dva naroda zaglavljena u dubinama Khaz-Modana su sada bila odsečena od ostatka alijanse i to je znatno oslabilo. Bitke drugog rata su bile epske i vodile su se i na kopnu i na moru i u vazduhu. Horda su u jednom trenutku dokopala moćnog artefakta poznato kao Demon Soul, demonska duša, i iskoristila ga da ucenjuje kraljicu zmajeva Alexstraszu. Ovo im je uspelo jer se tu umešao još jedan gospodar zmajeva, Deathwing, i otkrio orkovskim šamanima lokaciju ovog predmeta. Deathwing je jednom zapravo i kreirao ovaj predmet upravo iz ovih namera, dakle da porobi ostale zmajeve kao i svesmrtnike Azerota. Stari neprijatelj Alexstrasze je iskoristio orkovsku invaziju i ova njegova manipulacija je dakle imala više ciljeve. Horda je tako porobila kraljicu zmajeva i naterala je da pošalje svoju decu u rat protiv alijanse. I tako nebom poleteše ogromni crveni zmajevi, paleći zemlje Lordaerona u ime orkovskih uljeza sa Draenora. Ovo je prvi deo priče o drugom ratu, pošto je priča kompleksna, ja sam je podelio na više delova, pa nastavljamo sledeći put. Horda će nastaviti da dominira nad alijansom, ali onda će se desiti nešto što će preokrenuti čitav tok rata. Ostanite uz kanal, lajkujte, podelite i podržite serijal. Znam da ima dosta ljudi koje zanima lore, a ne znaju da postoji ova priča na srpskom. Postoji Facebook stranica za one koji ne znaju, vezana za kanal, pa možete i tamo da podržite rad, lajkujete i delite postove. Pozdrav i vidimo se uskoro.